Poštovani prijatelji i poslovni partneri, dragi gledalci širom Srbije, regiona i sveta, nalazimo se u poseti modnom studiju Gajić, osnivač gospodin Mićo Gajić u Beogradu, poznata renomirana firma po kvalitetnom proizvodu prisutnom na teritoriji čitavog sveta. Da li je u pitanju sportska, fitness, oprema ili nešto što se zove patriotski nacionalni proizvod, mi imamo priliku da to uvek vidimo i na web sajtu i na društvenim mrežama. Ali ovo što sada želimo da vam preporučimo jeste kad srce zakuca i kada spomenemo svoju najdražu zemlju, a to je Srbija, preporučujemo grb Srbije. Od doba Nemanjića pa do danas, kao i svi drugi u svetu koji vole svoju zemlju, svako je ponosan na svoju zastavu i na grb svoje zemlje. Mi preporučujemo pojedincima, kompanijama, da li ste u Srbiji ili svetu, da naručite ovaj vrhunski proizvod. Pogledajte kako izgleda grb Srbije od vremena Nemanjića, od 13. veka. Ovakav proizvod može se sada naručiti za vašu kompaniju, da bude u predsjedničkoj kompaniji, da bude kod direktora, da poklonite nekom, da pošaljete. U pitanju je vez više od 22.000 uboda kvalitetnom mašinom Tajima, japanska, preko 13 sati rada. Dakle, ovo je vrhunski proizvod u doba Nemanjića i u 12. veku, pa u 13. pa sve do danas zadržao se grb Republike Srbije. Preporučujemo ovaj proizvod, javite se, a mi vam želimo dobro zdravlje i puno uspeha u 2021. godini. Moje ime je Miša Ćirić, pozdrav sa grbom Srbije.